za nshuti za Major Crypto. Uno munsi ikintu nkoze tugiye kubasobanurira kuri updates zijyanye na powers. Abantu bajyaga bambaza ngo powers bitewe na task ejo bashyizemo ijyanye no gukora transaction, niyo abenshi iri kubacanga, so bakambaza se iyi mining ngo bimeze gute, bimeze gute. So ubu ikintu ngiye kubakorera ni ukubakorera aka video k'uburyo izo transaction zikorwamo n'uburyo umuntu asobanukirwa ibyo arimo arakora. So tutarajya kure rero, reka mbereke akantu. Hano hari mining nshyashya narayibahaye muri group, nimba mureba neza muri group nayibashyiriyemo ku itariki, ndakeka, reka turebe iyo mining narayibahaye. Ndakeka bamwe bayiciye amazi gusa, ariko itoke kuko n'ubundi isaba dore ngiyi kabisa, dore ngiyi. Ndumva narayibahaye ku itariki, nshobora kuba narayibahaye ku itariki, hari kuwa gatandatu, I think, hari kuwa gatandatu. Bari muri group bo baba babizi neza, tuba tugendana uko bimeze. Rero guys, iyi mining kuyikora bisaba kubanza gutanga amasters. Ati amasters gute rero, kuko mining batubwiye ngo ni ubuntu. So ubu ngubu ukuntu ibintu bimeze, ntago ubu ngubu gutanga kugira ngo ubone ikintu kuri ubu ngubu ni ukuba washoye ikindi. Kuba wabonye ikintu ni ukutanga ikindi. So iyo uyifunguye rero ni uko nguko muri Telegram bimeze. Urareba hano bakubwira ngo start mining, bamwe barimo barambwira ngo uko kanda starting bakatubwira ibintu. Ukanda hano, urareba deja uyu nguyu arimo aramayininga n'uyu arimo aramayininga, urimo urababona ukuntu byatangiye. Dore kambereke, uraza hano kuri status kugira ngo usobanukirwe ibyo ugiye gukora n'ibyo ari byo. So urareba hano, urebye total supply ni miliyari imwe. Mu by'ukuri miliyari imwe muri mining zisanzwe twayimayininga mu masegonda, ariko kubera hano condition ziriho, reba igihe yatangiye ku itariki 29 z'ukwa 10, ariko ndebera mu mezi abiri bamaze gukonsoma 31 n'ibice 92 block imwe aba ari miliyoni imwe. Can you imagine? Reba abantu ibintu bamaze gukonsoma ni 400,000, ntabwo baranakonsoma block imwe. Urumva iyi mining rero ukuntu imeze, twigarukire hano ukuntu imeze. Ukikanda hano kugira ngo batubwire ngo get access, urareba no gutanga stars 150. Stars 150 zishobora kuba zihwanye n'amadolari agera muri 4, hafi 3 n'igice gutyo kugera muri 4, kugira ngo ubone ino access. Guys, ibi bintu ntago bikunze kubaho, gusa iyo urebye no analyze y'iyi mining uburyo igoyemo, wahita ubibona yuko ahantu harimo akantu. So njyewe reka mbereke iyo nsanzwe nkora aho ngeze. Can you imagine? Nayitangiye kuwa gatandatu, ariko urebye utuntu mfite utuntu 60 natungaye. Urumva, kandi telefone bisaba guhora telefone yawe iri kuri network. Dore ukanda hano kuri start, njye ntabwo bari bambwire stars kuko deja namaze kuzishyura. Murareba kuva kwa gatandatu ngeze utuntu 32. So guys, iyi boro kuyikora bisaba kuba uri online, Telegram yawe ifunguye,
network ziriho nibwo ubona ama points. Aya ma points ni balance yanjye. Iyi balance kuyibona nuko iyo ugiye urara kwa kundi ntabwo nakanda hano kandi ngiye gukora ibikorwa byo muri Telegram, nkanda hano nkamanura nkigira mu bindi. So twigire ku cyatuzanye, tugiye kuri pazi yacu rero. Tugiye kuri pazi, turakanda kuri search nk'ibisanzwe. Pazi yacu ngiyi searchinga, turindire network zifunguka. Guys, ucunge akantu ku kandi. Urareba nje ndi umuniyukama deja ndi umuniyukama. Iyi ni konti yanjye. So turakanda hano kuri aha harimo task abani muri groupe mwarazikoze ejo, sibyo? Ukakanda hano check claim until ugejeje kuri step ya 6. Iyi rero explorer tone niyo tugiye gukora. Uraza ukanda hano kuri explorer nibisanzwe. Urareba abantu bamaze guclaiminga ni miliyoni 88. Noneho icyongeyeho muri miliyoni 100 z'amapazi batanze. Urabyumva guys? Urareba hano hejuru harabura amasaha 36 n'iminota 40 kugira ngo izo pazi zibe zirangiye. Urareba ababikoresheje ni miliyoni 1 nibo bitabiriye iri rushanwa. Guys, mujye mukora ikintu gitandukanye. Muri miliyoni zingahe zikora uno mushinga? So reka tugire gutya tuze muri miliyoni zingahe? 54. Guys, miliyoni 1 niyo yakoze uwo mushinga, sibyo? Mbibwirire aka kantu mukanota hamwe. Yego ushobora gushora ugahomba, bibaho muri mining ko ushobora gushora ayo washoye n'aba ari yubona, ariko iyo wizeye yuko ibyo wakoze bikoreka urunguka. So reka twigendere ku cyatuzanye. Urakanda hano kuri add W powers, kandeho umaking sure ko ufiteho amatonde. Urareba hano no guhera ku gice 0.1 kugeza kuri toni 10. Ushaka kongera uraza ukande kuri aka kantu wongere ugeze aho ushaka. Yewe dore uyu nguyu urareba yatanze ayo tanga abona amacoin angana kuri, uyu nguyu nawe abona angana kuri, ariko abangaba naba bafanye muri miliyoni zabo. So guys, ukuntu ibintu bimeze, urakanda hano kuri send, tukandeho nibisanzwe, tukandeho. Urareba bari kutubwira ngo tugiye kwishyura kano ka 0.1. Sorry guys, urabona hano tugiye gukanda hano ka 0.1 bihwanye na network ingana kuri. So turasliding, murareba twebwe dukoresheje $0.6. Ubwo urumva deja ni nk'amafaranga ahwanye ajya mu kuzura hafi 1000. So urakanda hano sliding kugira ngo confirm payment. Turindire kiremo fingerprint kuko nimba ariyo bamwe bakoresha. Turindire hano sending transaction banzibe confirm. Turindire guys, nakwihuta iyo uzanye ibintu byo kwihuta uri gukora transaction biba ari ikibazo. Urabireba bahise batubwira ngo confirm, murareba ko balance yacu ihindutse. So icyo turakora rero turahindukira tujye muri mining bisanzwe. Urareba ko naho batubwiye ngo thank you for contribution, kandi okay, go back bisanzwe. Kandi I got it. Urara hano bakuba if you made the transaction
but you haven't received your reward, don't worry, ntugire ikibazo. Kanda hano bisanzwe, tuze kuri earn turebe nimba ama reward yacu yaje, turebe nimba natwe twita tayari. Uri kubibona ko hano batubwiye ngo claim, claiminze. Tugende kuri balance turebe nimba hari ikintu kiriho. So byaje guys, urakanda hano kuri earn, twongere dusobanuke hano kuri lucky block. Lucky block noneho yo kuyikora biragusaba kugira ngo ukine step by step. Urareba hano muri explorer, kandi kuri add w powers, urareba ugiye tugiye kwishura gutya. Hari igihe twaba ugiye wishyura nyine aka 0.1. Hari igihe wabamo umunyamahirwe ukaba watombora iyi lucky block, nawe igahita igufungukira cyane ko wanabikora at once ugahita uyibona. Ikindi, iyi ngiyi rero uri gikorwayo ni ugukora amatransaction ari hejuru ya toni imwe, ya toni ebyiri, I mean toni ebyiri. Ukoze toni ebyiri egare ko ushobora kuyabona aya ngaya. So guys, njyewe ubushobozi bwanjye ntabwo buhari, reka ntwara ariya aya mapazi 50,000 ntabwo ari ayanjye. So icyo ko bimeze, update nari mbafitiye niyo. Ushaka wafatirana, utabishaka nabyo it's okay. Ikindi, amakuru yose yibanze abari muri group. Ushaka kubana natwe, gusobanukirwa, urareba kuri YouTube channel yacu, Major Crypto 2050 250 Major Crypto 250. Kuyibona video iyo ari yose wakina hano, urakuramo link ya group. Uri kuyibona dere ngiyi, mba nayipininze. Guys, ushaka waza ukabana natwe kugira ngo uzajye umenya amakuru yuko byifashe. So guys, ndabakunda, see you, twongere tubonane ku yindi update nari mbafitiye niyo, nta kindi. Murakoze kandi mugikomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda.